هم بنقولني تفسير سورة الصافات آية كمان أنتنن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا على موسى وهارون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye shibiri suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani shaharu jumada al-akhir minye hijra sankolo worona bisunyo mugani sheginay miladi nasara ka jate ba fulani muga ani saba sankalo folo bisunyo mugani kelenay ambe bako jikuruni gulufula masjidi salamu kono. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Alam masamin korota lendo anya fodrisu temenula ni ala ko walaqad dalla qawlahum aktsaru al-awwalin. Tumami ala ko makankaw ko jama temene caman de filila uluñe jama caman de temena mun filila makankawñe ala bake ko jamaw de faranfansañe kata ayen nuhu ka jama fo ka ibrahima ka jama fo bi aya min kalana ala bake ka kuma musa fana ka mogow ka kafo ka fili ka bonin tawhidima amadda min makkan ka uduruma jama chaman de filila unye ka bo kisi sirama ala ba ko jama chaman inde faram fansani nuhu kamugo fora ibrahima kamugo fora bi tabe musa kamugo adamina na ola gali mananna la musa wa haruna yazkuru taala ala ba fo masamin koruta lendo ما أنا أما به على موسى وهارون من النبوة على النعمة منك موسى هارون كنبي نميلا ونجاة ممن آمن معهما أني ككشك مغوية مغمون لمن يرى كفر موسى هارون من قهر فرعون وقومه ni ala yu kisi kabo firauna ka karabalima أنا كمغو وما كان يأتمر في حقهم من الإساءة العجيمة أني فرعون تنبي كوجو بلي بلي بمن تكو شجرة من قتل الأبناء واستحياء النساء فرعون تنبي موسى كمغو من اللي من موسى أبو دنكو فغا أبو دم موسى بلا واستعمالهم في أقص الأشياء ewo fengo fenye baran gelema ni bara munu nye bara majigile unye abe Musa ka mugo bila odela summa bada haja kullihi min nimbe kofe nasarahum alayhim ala nana Musa na ka mugo deme firawna na ka jamaka wa kharra ayunahum minhum faqalabuhum aw unye suma aye Musa ka munu limnani Musa tora boka ala nana fanga duma firawna ka jamaka kunye sumani firawna na ka jama yeku sago sorola ku kashe uma wa gaju aradahum uyudu kulum mina wa amwalahum ka firawna na ka jamaka nafulu minula wa ma kanu yajmauna tula hayatihim anu kanyana maya mu'mila utumbake ka fi ngofe faranyo ko ya be minula. ثم أنزل الله عز وجل على موسى الكتاب وكفي علي كتاب موسى العظيما الواضحا الجلي المستبين
kitabu min ye kitabu baye na jehelendo a bangalendo abe bangali ke fana wa huwa tawrat o kitabu de toye ko tawrat wala mbalmo nunu nyelle sowde parce que anko kisa munu fule ka kala an kan nabi nyima ka kisa munu be kala ka cide ka kisa munu be kala kan ni ala butan ko ka kisa ufo afo kunye ko fulade ko folo ala ye mogo tanu qur'ana kono abanka anko kanu ala ma tanu gansade ala ya tanu de puro anka kanu abi komi ni shetane ko fora anye ka juguya foanye ani ka juguma foanye pour anka ko donc mogo nyuma fana ko fun qur'ana kono ka qisa afolo anko kanu fulanna mankutu mun forula ala yu tanu ni mankutu mununye anku ladege mankutu nununa sino ka qisa fo kun wore ta la qur'ana kono ni fayda fulatew an kashe ko kanu ani fanan ko ladege laqad kana lakum fi qasasihim ibratun li ulul albab wode to la yere ko qur'ana kono ko nabi nyima on ci de ka qisa ala ko jate mina be ala aw yede hakilimaw akan ka jate de mina la kunno mina amman ka uka qisa kala katemu kate donc mo be woleri ke kata ala kele bantia de ma ani ni be ala kele mpe bato kayira ini mo jugu ya bini mo che mo yi kele chogo ni dusukun kala se ala ye kasabata be desayla adde desayla jamatigi do chogo fanga tigi de chogo she tigi de chogo hakili tigi de chogo moyemba e chogo e kasabati doro atesayla ala be sekila jarabide mi akata bane ala ta tigi labanya abada wala akhibatu lil muttaqin ode fule ka fo bun kasir bolo tawsir la sisa firawuna ye e watora sugu bedda musa na ka mugoka munu liman yara ku denke kantige shetu ye abu de muso bila abu bila bara gele mauna fana me umana boni bela ala nanu boni bela ku lashe firawuna na ukashe firawuna na ka jamama ko ka dugu kolo minula ko kan na folo munula o ka simume uye fengo nema fara nyogon ka ko bo abela ka be munula ala kana fonnan shiriya ke musa na ka mogoye nonu nyelle sowde an ko to an ka hakilila an ko tanu u borani boyoro munune uye joli minke uye limaniya minta uye joli minke kasabati minke an fana ka nyogona ke ala ye deme mun ku ye o de beke e nyogona tawri tigi fana fo kata jenwule ودا تولكو ولغد مننا على موسى وهارون على قول على فنان شرك موسى اني هارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونجيناهما على قول على موسى هارون نيوفلا كشي وقومهما انوفلا كمغو منو لمنانويه من الكرب العظيم ñu kishi kabo geleya min kabo kosobe geleya ye anyu fo tawsir la kaba ñu Musa ni Haruna kishi anu ka mugo ñu kishi kabo geleya min kabo kosobe o ye geleya jumay geleya babo ki den mini nyana ka kantige ite se ka fembo ala ide muso o te kantige me o be mina ka jakwa bila bara gelew na isabotala e yerbe karaba ki bila bara gelew ma isabotala geleya be nimbo ala nana Musa ani Haruna kishi kabo ningeleya ani mugo munu limananiya ayu kishi kabo ningeleya la ka kitabu dama ona na aya wure kun wala gari atayna Musa wa Haruna al-furqana wad-diya alako alaye kitabu di firaw wa Musa ma ani Haruna kitabu minna be tiyanun galon bo nyogona wad-diya ani kitabu minna jelondo wadiya to wa khala ha huna واتيناهما الكتاب المستبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم اوا موسى كم من لمن موسى ني على يدمه فكانوا هم الغالبين ولود كيرا شيبغا ويه كفرعون نا كجما كو كنيه وشيرا فرعون نا كجما مو كيرا شيبغا سورو بغاي فرعون نا كجما كا ala yudeme donc tawhidi tigi bebe ni chogodela mogo jora ala kajo ala ka dina haqiqa ka ni kiddu sukun kala shika sabati ima joro ima shira ima décourager
ala bi demede ini mogo be keleni juguyala ala bi la shama ala bi takare ala bi ta sabata ka ki ta sankurta ka jigi wajalinahum asfalina min al asfalina ala ba be ki ka duguma mogo de ka be jigi ki ka hakilna sabati ka sankurta وآتيناهما الكتاب المستبين وآتيناهما الكتاب المستبين ala ko ne ala ye kitabu diw fulama mustabin kitabu min be bangelike minye tawreta Musa ani Haruna ne ala ye kitabu diw kitabu min be bangelike وهديناهما الصراط المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم ne ala yo fula kanda fana ku bira siraka sira min nyurwale no sira min tilele no ay fil aqwali wal afwal ka kuma kauna anuka ke walawna nyu bila sirat tilelende kan sura yurwale وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وتركنا عليهما في الآخرين ala ko ale toli ke Musa ni Haruna mughallabuna ay abghayna lahum min ba'dihima dhikran jamilan wa sanaa hasana Musa ni Haruna minye kosuma nyuma ani tanuni nyuma nyo oto Musa ni Haruna ye mughallabuna mana mugo munu labana kanu kofe ube Musa ni Haruna fo ni kofo chogo nyumande ubu tanuni nyumande summa fassarahu biqawlihi ta'ala o kofe nin fo cogo nyuma ani nin tanu nyuma ala ya tawsiranye salamu ala Musa wa Haruna ala ko kisi abe Musa kani Haruna mana laban mugo munum bena Musa ni Haruna kofe fo kata qiyama abebe Musa ni Haruna fo abebe foli bila Musa ni Haruna ka kufo kutanu uye barabba minke uye tawhid minke uye tora mumunyu uye sabali minke ni ala yudeme innaka jalika najzil muhsinina awan ninte Musa ni Haruna doronya koy ne ala fule kan nin demedi minta ka Musa ni Haruna segere ani jamamul limananu ye ulu doronte koy nin demelin ewate trehelente nunu ulu doroyede innaka jalika najzil muhsina awan ne ala be mo nyuma be sarani cogodela mo nini ala cenye ye ala bato cogonye damfe on fana ini ala damfe on fana cenye imake mo tonyali kelaye ikera ala ta fo bagare ka sabati ta ka ki dusukun kala se ala ka cinya bange kini ala cenye kini hada ma de damfe un cenye ne ala ba be sarane cogodel mo nyumambe innahuma min ibadina almu'minina awa Musa ani Haruna nunu fura benne ala ka jom mu'minu dela وإن إلياس لمن المرسلين وكفر تمامي موسى فنا أنا كم مغو أمبورا ولا جماكلو تاما من فيلا ودوفنا جماعة إلياس كم مغو على وإن إلياس لمن المرسلين أو إلياس فنا أبجاتي تشيدون دلا تشيدن دلو إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بالا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين إذ قال لقومه tumami Iliyasa kwa kaumugoma ala tattaqun akwa tesira lanye ala ya unyamarni minya akake akafatanya kabo minaka toy ay alla taqafuna Allah azza wa jalla fi ibadatikum khayrahu aw tesira alanye na bake ka fenwore bato kafar abe fenwore bato minna kafar alaka aw tesira alanye apo toyeba abe fulanka fo yamina aw tesira alanye ko toy ateduna bala au be boli uka boli de lo toye ko bala Iliyasa kam mo ka boli minu tumba boto ka farala ka ode toye bala
أتدعون بالا أو ببالا دي بولي وتجارون أحسن الخالقين ميني أو دمبغا بنيوما ميني علي أباكي كو باتو توي كتبالا دي باتو بالا يعني رب وغيل أتابدون سنما بالا كوريو كاكا مانا على دوكو بولي أو ببولي دي باتو كوكي علي masamminye dam masa benyu masamminye dali kala benyu mai abo batolito ya au betabala de bato kala ka batolito watajaruna ahsana al khaliqina minye dambaga masa nyuma abake ko batoto Allahu rabbakum wa rabb abaikum al awwalin ewa ala de yawtigiye ani afa koro munun temena afa folo munun temena ala de ulu fana tigiye ala de ya awda kaka fa koro da ala de awtigiye ana afa koro abettigiye ala de ayi huwa al mustahiq أي هو المستحق لعبادة وحده لا شريك له على كلمة بيو دني باتوكا كم مسامين كروتا لندو أكلم بيو جنيون تالا أكانكو على كلمة بيو أكانكو دي باتو فكذبوه فإنهم لمحضرون فكذبوه ميليا سكامغوني ولي كوفيكو ولي كتا التوحيد مويا قالون تغيا فإنهم لمهدرون أو ألات يوم القيامة دوبي حضرني على كروشي للا بو كروشي أي للأجاب يوم الحساب من إلياس كم كروشي وبي حضري لا جابلا على بو كروشي كو فسي أبو لا جابفنا إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين فو ألاك جون قرسلو جون الموحدون منهم إلياس كم منون كيرا توحيدي تقوية يوم القيامة دو لا جابت أولوكا يادو نمغو من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب يادو نمغو التوحيد كحقيقة يبدو الجنة كنا لتي فسيري شيخ محمد بن عبد الوهاب أيبوندا دوني كتاب التوحيد كنو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب نمغو التوحيد كحقيقة يبدو الجنة كنا تكروشي توحيد بك حقيقة نمو التوحيد دو توحيد كلا إيكا دو مين دو هذا ما دم بسكا فينك حقيقة كبارك أنيما كبارك نه حقيقة تقولي نيتادو فعلم أنه لا إله إلا الله ودي أتولا قوى دو فلوري أدوكو باتو فين سيتي مين باتو يكيني على كلمة وتيم بالي مو فو توحيد كلا كنيه دو دي مي شيخ عبد الله بومباجي يافو تشومي دكتورو يا بي مغو بي دكتورو دي أكون مي سلفية لا يعرفون سلفية أكون مغو دو بي دكتورو دي مياتي سلفية دو أكون مغو دو بي كيري تيغلا دو قادي دو بي كيري رتيغي مياتي سلفية دو أكون مغو دو بي ماجستيري بابولاتي سلفية دو أكون مغو دو بي مدرسين كالاندين تدي كرام مغو أبي مغو لا كلا لكن لا يعرفون العقيدة الصحيحة ميوتي عقيدة صحيحة لندو أبافو إبا سورو مغو دو دكتورو دو إبا فرو مغو دو ماجستيري دو إبا سورو مغو دو كرام مغو أبي مغو لا كلا إبا مغو دو سورو قادي دو أبي كيري تيغي وما في العقيدة صفر أقوم من عقيدة صفر أكا كتابو من توي كو حديث المساء إبن نكما سورة كنو كما جاندو نا يافو كرامو سوغو منو بجيان كنو سيسا وفلم من باروكا عربو كامبي فو نون كدي وبي كرامو يولا ديبلومو بو بولو وكرنا جامعة ولا كنا ديبلومو بو بولو أقوم أما في العقيدة فصفر ما عقيدة تفويدو عقيدة دمباليمو وتفويدو توحيد لا كما أنك جمانا وفاليم بالا تشغمي ولا كتوحيد كحقيقة يبي توحيد دودة كدو كنيدو كتوحيد كحقيقة أدويو أيه كتوحيد كحقيقة لقبول كتوحيد منا إكنا بتوحيد ما إكنا التوحيد كو يدسكون كنو ودياتو على يافو قرانك وجا قيل لهم لا نيتشيدن كوما قولوا لا إله إلا تفعله قالوا أجال لآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب
ni ciden ko makkan kaw ma aya fo adala ko bato fen site min ka bato ciani ala kelim pewte ko Muhammadu ya bato fen ke bato fen kelende nin kuma ni nyaka ba ko de ante sikan nin ke koy ante sen nin ko de ni nya fulanna e bo fut tawhid pour ka ke haqiqa e tawhidi minade tawhidi mina ewo sabanna kani yere bonya ka bo tawhidi foli kani toro kani boru yere bonya ka bo tawhidi mani tawhidi tibi tora yele yere mandie kanu yaqila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'ir majnun kuma kan kafiru tumbe ni la halade tana shitu la ikafu ala kilimpe ko bato tawhidi tana shitu la ko ibe tawhidi fo mimbarika tana shitu la ko ebe tawhidi de defa ika deresu kuno nim fana fo tabulu tawhida yebeke kafiriye ayebo silamiya kuno jodembe bela yebeke kafiriye donc fo tawhidi ka ke haqiqa yede ikani yere bonya ka bo tawhidi ma ibi yere kola ye ka swama de ni nye sabaye fo pour ka tawhidi ka haqiqa yiganinke donc Abdurrahman Sadi fana ba fo pour ka tawhidi ka haqiqa a gorobali fulan ka fo yakumba bana fitini yere kolosama bidiya al bidiyati al qawliyan al i'tiqadi iki yere kolosama bidiya kumalama ani biliya dusukun sirana ma yere kolosama wal bidiyati fi'liya li amaliya ani bidiya ke walelama abara lama iki yere kolosama wa tarikil ma'ash ani junubu to iku toye ni mogo min yen nin kede balmo nunun be ko fe yi dusukun fa limaniya la ki dusukun fa tawhid la ki dusukun fa ka da'ala la ki dusukun fa ka dilu alala imma ko te hadama dawna inyatu la inyatu bolona feuna ite sege fulila ite sirunye akoni mogo ninke ibedo arjanna kono bi ghairi hisab ala ti fese yere dinyam sabati biye deme biye la har ibedo arjanna kunu bi ghairi hisab wali ta'ala ba fu illa ibadallahi almukhlasin fo alaka jon kala shida wulute la jabaye wulute fese ya qiyam wulute la jabaye ay almuwahhidin minhum munun kera tawhid tigiye ilyas kamola wa haja istisna munqatum min musbiti ako bunkasir ko ninya istisna munqatum ya la tawhid tignu dusun kala shi tigu ulube konte minye ewa Ilyasa kamo kafiru lawa oda to ba fo istisna munqatim mana illa ibadallahi almukhlasin lakinni ibadallahi almukhlasin ne alaka jonyuma ulute la jabay la gara ulute fese balmo alaka nke tawhidi tugu yede ewa ciden cide fule ni alako folo mugu aku chaman filila kabo kisi sirama bo kisi sira ala bake kake munye sisa ha tawhidi awa karamogo munun be jamana kono nu ko be dirale de jamana kono ku be joyoro la jamana kono ku ba ke ka ko ba ko jamana kono sanu ka yala ni fenna u kam mo wele kata tawhidima aye shiga ka jamana kono aka botele wala kam mo wele kata tawhidima aye shiga ka jamana kono mimbaru ka kam mo wele kata tawhidima aye shiga ka jamana kono arajo la kam mo wele kata tawhidima jaman mimbawu no fe ayu wele kata tawhidima ute ala ni kulubo nyona ute ala ni jinye bo nyona ute ala ni farabo nyona aye ala yiro la foro na ko be ala de ye na be silamiya de mi na be jiya de ye fana ayo bange mo ye har na mo bange fana mo hakilu datugulente mo min ala ya hakili datugo ka hakili noro aw bodo trompe me mo ka hakili ba cogo nyuma la tese ko lu trompe de cide cira nyali kilaw dilali kilaw uludu ka woleli be nyese tawhidima na fana be dilali la ayi woleli ka ta tawhidima jamana ka tawhidi famu jamana ka sunna famu ala fahmi salafu salih nin tigla mo de dilali kilay وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وتركنا عليه في الآخرين ألا قال يتنوني أني focogo ko suma nyuma ko ayo oto Ilyasa ye mugallabuna salamu ala Ilyasina ala ko foli abe Ilyasina ka kambe jomma tusuru Ilyasa
foli be Ilyasa ka mogo laban fana la innaka jalika najjil muhsinina wanne Allah be mogo nyuma be sarandin cogo de la Ilyasa sarala cogo mi ani munu limana naye Allah be mogo nyuma be sarandin cogo de la wulu doronte de innahu Ilyasa min ibadina almu'minina abenne alaka jo mu'minu de la donc anko nim fana ye mun yirana anka Ilyasa kanondu sukun kono ni Ilyasa tanuna nye aye ko fula de nyinan fe a folo anka Ilyasa kanondu sukun kono a fulana anka Ilyasa la degay aye wolele ke kata tawhidi mi makamo wole kabo bori bato la ko be boli de bato au be bala de bato min ye dam ewa dali kala be nyuma abo bato toy donc anka Ilyasa la degay anka wolele ke kata tawhidi ma وإن لوطا لمن المرسلين وإن لوطا ala bena lutu fana ka weleli fo anaka mogo kera cogomi luta ani munu limana naye ulu ye kisi sirata o fana ka jama to o filila kabo kisi sirama min ye tawhidi parce que ala ko wala gari dalla qablahum aksarul awwalina ala fule ka aksarul awwalina de ala fule ko ulu ye faran fansanye ala ko inna luta lamina al mursalina aqul luta fana ewa ala ka ciidende do ala ka ciidende do ala ya ci kata ka mu goma إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا أجوزا في الغابرين إذ نجيناه وأهله أجمعين تمامي ala ye luta kisi anaka mogo be munu limana nay ala yu be kisi ale pana ye woleli ka ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahi ghayru akum kam ay ala kelempe bato fen si taw bolo mim bato ye cinyani ala kelempe wute o kofe bara jugu do tumbu do bola yo bale fana la minye ce ka ce nyini ki makonya na bola illa ajujan fil qadirin fo lutu kam muso koroba o makiside o tora mo halakile wonna parce que yele ale lutu jamfade silamiya ba bolo keneka ja adusukun kono ka fride do lutu mandai lutu be siramin ka mandai ni duna unjigina lutu ka kamale nyumaw lutu kam o kafiriya ko fe junubu mi mbu bolo ka jeche no fe ni duna munun jigina lutu fe ni kamale nyumaw de do kamale chenu do ja musoinde beta dugu mo kibariya ku kana ko duna nyuma do banka so kono bi dugu mo bena lutu ka so kono ko ube bara jugu ke aka dunauna musoyin bara tunyenninde tumami halakilina na ala ko lutu ini kam mo ka bo dugu yin kono foi kam muso koroba o te kiside o beto halakil bagaw de la nimbe ika dugu mo kafiru nunun soro o ba soro donc o halakira ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرن عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ثم دمرنا الآخرين وكفي لوتو كمغوتو لوتو يركسرا أنا كدنبا يبه فوا كموسو كروباي ومكشي lutu na ka mogo kisilen kofe o kofe ne alaye to nunu nyabe halaki nyabe gurja ko boy fa inna allaha ta'ala ahlakahum bi anwa'i min al-uqubat alayu halakini la jabani janga kata noniya damadoy wajala mahallatuhum min al-ardi buhayratun mutinatan o ka yoro tumbe sigi yoro mununa alayu halaki ko yoro ke komi baji tolile qabihatal manjar na ye chogo kajugu والتآمي ويريه أدامك جون أكسك جون وجالها بالسبيل مقيم يمر بها المسافرون الليل والنهار أيوك هلك يروك شراي شرامي نتاما دوم بيتمي على كاتو كتاما لا سومدا وسوفي أني ولا فلا وداتو لكو آيا وركونو وإنكم لتمرون عليهم وبابن يردكونو وكلنا إنكم ألكم مكة كافرون لا تمرون عليهم مسبحين أقول سغما نابتا كتاما يرولا أبتموكا وبالليل سوفلا فنالا نابتا مالا أبتموكا حلق يروكا أفلا تعقلون
وتكي سبب أو فنك حكي سروا نونم بنا توحيد دما نونم بنا كسي سيرا دما ني على موتو ينو حلقي سوني تلي أو بيتم أكدوك أو تحكلنوني أي أفلا تعتبرون بهم أو تجات منني نونوني كيف دمر الله عليهم ألا يغرج تشغمي وتعلمون أن للكافرين أمثالها أكادو كوني مغم وكرا كافرين نيغنا بيه ننتا واجوا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشهون وإن يونس لمن المرسلين ala bina yunus ka kibariya fo afana ka mugo kera chugumi qari taqaddamat qissatu yunus alayhi salatu wassalam fi suratul anbiya yunus ka kibariya qissa fora katme suratul anbiya kono wa fi sahihayn anana bukhari muslim kono an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaka chira laka tamna kisbaka ko ma yanbaghi li abudin أن يقول أنا خير من يونس ابن متى أقام كجونشية إكافو كوي كوسا يونس بن متى ونسبه إلى أمه كيدن يونس دمبي كتا أبادما أباد تغني متى وفي رواية قيل إلى أبيه أنا نتقول دولا دوكو كو أي كيدن دمبي كتا فاطمة mana mogosi mana kidanye mufo na minye yunusu soro mogosi kana fo ko be yunusu jalagino ye kibi yere korta ka ki yere fasamanjaka akawsi yo kana bilika hakilila donc wi kanindo wodi hato hadisa wore la fana kiden ko mogosi akana nabi nyuma fasamanta nyoma mogo kana fo ko ale kawsa yunusu bum matay akana nabi nyuma fasamanta nyona kidanye ni fo munna mogo min ni delilate e bolo dina la nin dingo doro ube nebe nin nabi nyuma de fe nebe nin chide ne fe kateme nenka ika fasamanta atokele ndonka no oye chide nyambali olade min ni delila nana ka fasamanta min fo kamin fasamanta fo kamin bila minye ni yo fo ni bila adilla ni delila ima fo puru siporteria kama anika do indoya bashi tola chide ko ana shaydu waladu adama la faqra ako alaye de adama dembe nyema ko ma waso donc de la sabe umbala cide unna ulul azmi ulul kausa cidembe muhammadu sallallahu alaihi wasallam ani nuh ani ibrahima ani musa ani isa ni nduru nununde kausa ni cidembe donc yunus ibn mata fane ala ka cidende ala ko yunus ibn mata abi ala ka cide undela يجي أبوها إلى الفلك المسهون هو الموقر أي المملوء بالأمتئة بير تمامي يونس أتارا دبتو كنو يجي أبوها تمامي أتارا كتليا كتا دبتو كنو المسهون بتو من فالن من الله atara do bato kono bato min falendo bo yunus min fuleni aya kam mo de wele kata alama ko ko ala kelem be bato maso bo ala ya fo yunus ye konni kam mo maso janga kata be jiguka janga kata ne ala ka halaki beno kala yeddati fo yunus wa konno sera dro ala be halaki jiga kam mo ka bo yunus tuma min fora yunus wa akortora amala kan nyamaru kambo kono abona yere ya kan mugo cela ka surala ma nyamariya atara ka ka dugu mugo to ka ka mugo to atara do batola bajika abenna bato mina aya soro bato yin falelo wa yunus wa ala ya fa ya wurkuno wa janna alla naqdira alayhi alla naqdir alayhi aya miri yusufu ya miri nefule kan nimbara minka ala tinkoro yunusu nyen nimbara minka ma jigi ko ala bale koroni baharanye mi abora masara ala ma ama jenyine ala fi ala ma jendama abora kam mo cela tararo batola la yalla jarabi akam mo fana tumami yunusu ye janga katan na wakati min fuye kata manshe fuye ufana ye ta manshe uye
uko Yunus ye min fanya na todo de an ka sagi kata alama dugu mogo be bora unu dew unu bagaw ka bebo dugu ko fe bagaw be ka dew ni e wa ba fo tawsir la chogomi ka bagaw dew nu fara ka hada ma dew nu fara bange baga do be kasha ni aka den no fe yamfe den do be kulo abange baga no fe yamfe bawu dew be kulo bawu no fe bawu be kulo dew no fe ka dama kashi kata alama ko janga kata mi labbe no wuluka alaka wuli ala ya wuli kuli manani ala ya alaka wuli ala ya wuli janga kata musoro ala fule ko Yunus de ka kibariya fo tumami atara do batola bato min falendo فساهم فكان من المدحضين فساهم أي قراء ويكالاتيجي تمامي باتو فارا باتوي بونكاسير باكو تشوغومي أبافو تشوغومي أي المغلبين باتوي فالي فساهم ويكالاتيجي فكان من المدحضين كلا تربي مغمونما ko ulu ka filiji kono pour bato to mogo ka kisi Yunus yera ulula wajalika an-safinati talabaati bihi al-amwaz jikulu tora batewa baji kulu tora katilonge keni bato min kulli janibi fambe wa asrafu ala al-kharqi atora doni de ukato jikono fasahamu ala man taqaw alayhi al-qur'atu yulqa fil bahri wala ko shi sanka kalatige bato fara de ko jugo fo do de kabo mo wala anka kalatige bo ancela ante shiga mo kelen kere kere kota ko filancela ni anka kalatige ni kala benna mo mi ma ambota ko fili litaqfifa bihum safinatu pour bato na fega yanye ni do bora doni la do bora mo wala bato na fega ya fa waqati al-qur'atun ala nabi illah Yunus عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات سنيا سبا كلا بيتا بي يوسف ما يونس سنيا سبا نو يكلا تيجي أبيتا بي يونس ما وهم يدننون به أن يلغى من بينهم ما جماعة في يوسف فانا يونس وكاتا ولوتي لكالي في الباجي كونو باسكي بارو مؤمن يونس كاتا كافيلي وتشيلا باجي كونو مسوما وبافوا يساقي كلاكا ni manka fili jikono ubesagi kalaka beta biama ninkere fatajarrada min siyabihi liyulqa nafsahu wa hum ya'bauna alayhi jalika ayere ya ka finu ba yere la pura ba yere fili mogo ba ke ka babolo uma swale tama mogo ba ke ka babolo aya yere fili le ala ye jogo do bo ba jikono ko jogo inka kumba ka kunu me kana yoro shitigala akana yoro kare akana yoro tige aka kunu ka mara yoro ama dama dumuni yede nya di mai ka mara ya ma di mai ka du Allah ya jige do nya mariya ni nim fanaye wariya ta ala ko fasaha ma fakana min al mudhanin kala tigera kala tarabbe Yunusuma do ko min al mudhadina abe ko mi kala mabbe Yunus doroma min lili tabuidi kala tigera kabbe mo munuma Yunusu kera ulukono kala benna mo munuma ku ka fili ka bo bajila pour donner ka doya bato kono na bato ka fegaya u kana to jila kala tarabbe mo munuma Yunusu yera ulula Yunusu ayera uludela walma don ke ba wanka sariya la haranka sariya qaida do ben yorola uba fo ninde ma aqaffu darareini ni tora fura ye nyogon soro ila ni iya ke tora iman nin ke tora ibe ufula la tora fula la min ka no yibo ke pour ibe kisi min ka jugo ibe kiso ma chogomi ni nya qaida e usulu tigi gura qaffu darareini misali la nambe bato kono bato minan temena donit temena bato imba fe katunu jila kato jila ambe munke na ya soro bato hadama de unde bala baga umbala na furuma fe umbala doni bala uko fo do ka bo bato ka donila ni do ma bo bato ka donila an ka perdi wala kato jikano moy wa to munumbe bato kono ka kisi abebe to bato kono fembe to mumbeke aqafu dararain amba damina foro ka donu fili jikono parce que bagawni ni ma fenye foro hadama dewnye ni ma fenye foro
amba damina folo minye ewa mina unye doni ambe wulu de fili ji kono nu ulu filili ye bato fegeya na beshe ka continue kata ewa ateto jila ota banewa anka perdi doni nunu na akausa hada madon munumbe bato kono ni baga munumbe ta ulu kato ji kono akafu darareni bon ni ewa donu filila amanye harbi doma bo batoma ewa doni ka giri harbi mumbeke bagaw ambe bagaw fana fili ji kono pour hada madon katishi bagan filile ji kono perdi do be perdi to cinyali do be cinyali te wo bagan ka fili hada madon katishi ni hada madon to ra ji kono do wo cinyali ka bo bagaw ntaye donc ambe bagaw fana fili donc hada madon dama be to bato kono lu be kishi doni filila bagaw filila o ba ponninde ma qafu dararayin ni tora fula ye nyogon soro ila tora nogo mayinta iko ke puri ka kishi tora ewa grima ima donc bato kono o delila no qaida abeta yunusu ka qisa indela ya ni qaida ni adela beta yunusu ka qisa la ya donc ye kalatige bato kono mo donc abe komisa ni do ba ko kalatigera ko bato falen tumbe doni wula ani hada madon kalatigera bena yunusuma donc nimbayira donc hada madon de tumbe bato kono na ya soro doni do tumbe ni doni nunu fililo be kisi hada madembe filiwa donc hada madon de chayara bato yin kono fo do ka bo ka doni la bo utetega tile mo kelen shi fana ma ku bi fili yake kalatige ni kala benna mo munuma ambe ulu fili dobe bo doni la nan to te halaki chogo donc o kala tarabbe mo munuma yunusu kera ulu de la فالتقمه الحوت وهو مليم فالتقمه الحوت جگي يونس كنو وهو مليم اجلغيله jalagi munye parce que bora kamugo chela ala manya maria o jalagi de baka bora kamugo chela ala manya maria mais ni min fule yunus fule kam min ke kana jate men ko kawsa yunus wade ala ka ci dende do o be se ka kato mi senu ke me ala tu sabataka donc yunus jege ya kunu a jalagile ala ko jege ma jege ka kunu ka mara ma di ma garjaga yede kana yoro kana karala yoro kana farala jege nya kunu فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فلولا أنه كان من المسبحين ألا كن يونس تونتي الله سبحانه لفوبغي ساني نينكوين كاسرو la labisa fi batanihi la yawmi yubasuna tumbe to jegeyin kono fo qiyama jegeyin tumbe ka kaburude abe to jegeyin kono de fo kununi do ate bo jegeyin be ka kaburuye mi sani jegeyin ka kunu ala subhanahu fo bagade do ala bato bagade do sani nin ko geleyin ka soro tumami ko geleyin ya soro fana aka bato munu ayuke ka koro aye ala ko suma minke ka koro kera sababu ka bo de munya ciden fule kan ninde fuye tarifu ila Allah fi raghai yarifuka fi shidda ciden ko ni ben no yala Abdullah ibn Abbas ka hadi sala ko ni ben no yala ala do ni gere yan nani fanala ala bi do ni no yabi hadamade yesi ala ko mayi ala do ni gele ya nani ma ala fana bi do bi bo gele yala Yunus takera wode atumbe ala subhanahu fo bagade do ala bato la ngana de do donc tuma min nin koy nyasoro aya ka bato munun ka ay ala do no yala tuma mi geleya ya soro ala yabo akuna Yunus tuma le do no yala kwa tumbe to jege yin kono fo qiyama fo saka kunu do kwa tunte bo jege yin tumbe ka kaburiye mais ay ala do no yala tuma ma do na geleya la ala yabo فنبذناه بالأراء وهو سقيم فنبذناه بالأراء dugu kolo ko kanna jele ne alaye ye yunusu nye ewa jege nyamara kwa ka yunusu filiye ala araye de dugu kolo ko kanna mi irite farate foite kenenje de do dugu kolo ko kanna kenenje do ne alaye
jege nyamariyan ko aka yunusu aka fili o yorola aka boka bila worola wa huwa saqim wa yasuru abanane mana na be jogo min kado jege kono funtani na fewu o ye yunusu jangira ka bana jege ya ku dugo kolo kenenje yina abanane وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين على قولي إريبو يونس كساني فرقلو كغيريا جيجي كونو فونتاني فرقلو مغايا لمنكي كاكا فرقلو مغايا كابانا جيجي يا كودو كولو كننجي منا على ما يونس تو كننجي نا duguma fewn kana tilonke kenaye fana ube ka kafari du ube ka farichinya ala ye iri do bo yunusuka iri fana ka ewa penke yunusuka fenta ye o iri ye munye min yaqtini je iri yaqtini al qaraw je de don je iri ala ye je de bo aka o fana ka yanga yusufuka yunusuka don ke ba yafo je na fala ko je fule ko minye lumo ko ategirala ورياتو بن كثير كو هو القرو وذكر بعضهم في الخري فوائد منها اقول دوني كباو دوي نفاو دو فو جيلا سرعه نباته والتجليل كو اكتلي افللي كتلي اني اكتلي كسوما كفنا وورقه لكبره ونومته akateli ni abora minka be suma kila pasike minye abuluye o kapo abulu mfana nema bala wa annahu la yaghrabuha ajubab ko je nafa doye munye ko minye lumu ko te gerala wa jawdatu taqdiyatihi ani adumuni fana kanyi taqdiyati samarihi ayiri adde fana ko aduni kanyi وأنه يوكل نياء ومتبوغا بلبه وقشره أيضا كو جيكا نفادو يمونيه كو إبشيكا ewa akene ibesheka nyimi atobile ibesheka nyimi ewa fara ani ewa afembe akununa na fara be ibesheka na fara be dutuguni وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء أثبت راه سالم كنو كوتشيدن تمبي جيفه ويتتبعه من حواسي صفحتي أن يفو حديث ولا كتم دمني أدبو بوندلا تشيدن نيجي بمنانا أبم يورو تشيدن بابولو سما كتامري نيجي كداي نيجي جيب تشيدن كدمني منانا جيم بي يورو minan yoro kere la kiden ba bolo sama katama ni je kadai wala mi nye je yiri ala yode bo yunusuka wa fana ka yanga yunusuka puru fenya na mau kana soro ani tile kana soro wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun فآمنوا فمتعناهم إلى حين وارسلناه إلى 100,000 يونس بولن كفه جگه ينكون على قد يونس چي كتا مغبا كمدما أو يجيدون ني أو تشكايد أو يجيدون بمعنى بل يجيدون على قوي وكتا تميري با كميري ني يونس چي كتا مغبا كمنا أو كتا با كميري ني چي جمع منا كتا با كميري doko akan mogo de ba keme yu kacha ba keme doko ayi yunus bolen ko fe jege kono ala sagira ka ci jama kulu kura wure de ma munun kacha ba keme minye imamuna baqawi alebo kende o sembentiya ko akira jama kulu wure wude ma minta kam mogo folo ye munun u kacha ba keme aw yajiduna bal yajiduna فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون فآمنوا يونس أشيرا كتمونما وبلي من يرى فمتاناهم إلى هين ني ألا يدامو وكجيانيا نما كونو كتاوكا سيا وغتما نيمبكم ني آية وركنا لكو ولولا كانت قرية آمنت فنفاها إيمانها إلا قوم يونس
ala ko dugumogo site dugumogo munu ni ala ye lajaba mun fuye ni lajaba na wakati sera nu liman yara nu kalli mana yun nafa fo yunusu kamogo jamakuru temena ni ala ko aka cide ma foyi kam mogoye nu malli man ya ni do lajaba bunema ni lajaba nana kelen man nu liman yara kalli man ya mun nafa bara fo yunusu kamogo ulu fana de yosoro me yunusu kamogo ta munyi ulu kishi sani lajaba in kana taman shin yele de sana yere kana ulu ya ala delika tubi ko ala ka korta me mogo munu lajaba na wakati nu kalli man ya mun nafa ulu ya bilade tumami lajaba jigunu ka wakati me de uba falli man ko mi firawna ya fe jogo mi bajila ngo tumami ewa ale ewa minye kato jila yado kula beddon ka bola ji kono de ako amantu آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال آلآن وغير أسيت قبل وكنت من المسلمين فرعون يني فود تمامي أيادو أباكي كدونك بوكي جيلا يادو كشيتي مي يونس كمغو جانغا كتمانا دي لا جباي مانا دي أتامان شو دي يرا وتوبيرا ألا يادو دسكون كنو فنا توبو مبيدي لا جبا كورتا ركبولوكا ولود رونde ni suru ala yofo lamma amanu ala ko yunus kam wotuma mulum yara kasafna anhum ajaba liqi fil hayati dunya minye malu yalla jaba la jaba min be malu muhada madel la malu ya nyo korta ka buka janyana mayen kono o matana hum ilahini nyu damu fana o ka janyana ma kono katuka saya wakatima fastaftihim ala ko cidema unyininka ali rabbikal banuna ali rabbikal banatu ikam mo nyininka makka kafiru nyininka yala dem muso de ala tayewa wala humul banuna denke ye ulutai yaqulu ta'ala munkira ala hawila al mushrikina ala yafu kan kariyan mushrikuka fi jalihim lillahi ta'ala al banati nu ye dem muso ke ala tay subhanahu ala shenale no kaboma ولهم ما يستهون ويفند ويرم من كدي أوليه أي من الجكور شيمون ما كافر دينكو كويرو يرتاي كود مسود على تاي كم ملك ولا كد مسود أي يودون لأنفسهم الجيدا ينيمن دي كانوا يريه دونكو كجومان على تاي ويجا بشر أحدهم بالأنثى جل وجهه مسودا وهو كجيم كسر مكة كافر دولة كله niyu ukibariya ko kam musoye dem muso soro ibe bo min kala ma nyaw ba fi dimi bolo ay yasudu zalika wala yaqtaru li nafsihi ila albanina yasuja ubud sukasi yasuhu zalika ni amusoye dem muso soro oba toro wala yaqtaru li nafsihi ila albanina ate foi suganta yere kunye ni dem kewute wa yaqulu عز وجل كيف نسبوا إلى الله تعالى القسما الذي لا يغتارونه لأنفسهم وده طلب فويا تقول أولو بتلالي دو سوغان كي على يكوكي على تاي أولو يرتسو منا وده طلب فاستفتهم أي سالهم على سبيل إنكار عليهم نينينكا لمن دو ننكريالي دو أوكا نينينكا لمن دو famu nyinini sabati nyinin kalide nyinin kalimindo kannan kariya uka unyininka ali rabbikal banatu dem muso de etigi alatai wala humul banuna denke unye ulutai ka qawli taala alakum dhakaru wala hul unsa ya la chewde ya wutaye muso ye alatai tilika ijja qismatu dija donc ni tilali mi na jengelendo أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أم خلقنا الملائكة إناثا وبن على ملكة وداكو كمسوي وهم شاهدون نولو سيريا ولا نوبا كلامبا ما نيارا دو يوكا بس ولو كودي كو الملائكة بنات الله maka kafiru ko kom malikaw yala ka de musode bo alako ni be malikaw da wakati ma bora kalama de ko ne yuda ka ke musode wa aw bodo wa
aw bora malikaw dali kalama janko aw na sharia ke konne al malikaw da musawde do ay kayfa hakamu ala al malaikata annahum inasu ala ko cugode aw be kiri ke malikaw ka kum musawde do wa ma shahadu khalqahum aw ma bo dali re kalama ka qawli jalla wa ala nimbe kuma ala ka kuma masammin korta la kabu wajalu lil malaikatan alladhina hum ibadu rahman inasa ala ko makka kafirun malikiya mununya ala ka jonyuma uye uluke musoye asahidu khaliqahum ala ko bora malikaw dari kalamade satuktabu shahadatuhum wa yashaluna aka seriyan galon seriya min fule ka galon min fonenye kom malikaw ye musoude ne ala ye malikaw nyamar yo ya sabe la garamba wunyinen kala aha ألا إنهم من إفكهم ليقولون ألا كتشي ميني إنهم من إفكهم ولفلك كما من فوقهم ملكوي ألا كدموسوي نيو كغالون جوود يو كغالون جوود من تيجي أي من كجبهم نيو كغالود وباكي كو كغالون منون تيجي نيو دودي كم ملكوي ألا كدموسوي نيو كغالون دودي la yaqulunna waladallah nuko ko dembe ala bolo ay sadara minhu alwaladu ko dembe ala bolo nu nyuka galondo de ko malikaw yala ka demusonye nuko dembe ala bolo nu nyuka galonde wa innahum lakajibun aw fulika min fonye galondo fa zakara allah ta'ala anhum fil malaikati salasatan aqwali ala fulika ko sabade fonye makka kafiru kibariyala malika qawla ayuka kuma sabade ko malika kola fi qayatil kufr wal kadhibi kuma sabayin be kafiriya da anin galonda fa awwalan ja'aluhum banatillah folo maka kafiru ya malika uke alaka de musuye ni nye kafiriya ni nye galonye ta'ala wa taqaddasa donc ala senyaleno akorotaleno anko fajaluhum banatullah ninte fuloy fajalu lillahi walada fulana uye denke alay ko dembe ala bolo nu ko malika uye ala ka dem musoye taala wa taqaddasa ala qorotalen wala sinanu kaboma sabana jumaye wajalu jalika liwaladan unsa uye odein panake musoye nan yen ninke fulay sabana jumaye summa abaduhum min dunillahi o ko fe uyu pato kafar alaka awan nimbe kafiriya uyem malikaw ke alaka dem muso ye ko ke muso ye kele fulana uye den sabati alay ko malikaw ye ala dem ye sabana usagera ku pato fana kam malikaw bato ku far alaka ta'ala wa taqaddasa wa kullu minha kafin fi taqlidi fi nari jahannama maka kafiru fule kan nin ko saba min ka kelen wasara kila dume jannaba kono a kelen wasara kila dume jannaba kono kam malikaw ke demusoye kafiriya do galondo abese ki dume jannaba kono ka dendi alama kafiriya do galondo abese awasara aki dume jannaba kono akele kam malikaw bato kafara alaka kafiriya do ngalondo ni akelen wasara kila dume jannaba kono nu saba fara la nyogon kadu aha ولد الله وإنهم لكاذبون ولد الله وكو الدم على بلو وإنهم لكاذبون ولو غالون تيغ لاو دي نكم لا ويا غالون دي تيغ aha أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين ثم قال منكر عليهم وقف لا يفنا بان كريا كافروكا أسفل البنات على البنين ألا يدمسوا دي سوغانتيا دينكوكا أي شيء يحمله
أن يختار البنات دون البنين من بي ألا بلا نابي دمسو سوغانتا يروي كدنك وطوي ni ala mako bedena munna ala be demmuso suganta yirela na be denke wuto na to luka denye asfal banati ala albanina ala ye demmuso de suganta denke wuka abe ko ni ala ko afasfakum rabbukum bil banina wattaqadan min al malaikati nasa ayawre ala ko yala autigi ala ya sugantiya ka dewndi aw ma yireka musumina ayireka musumina innakum لتقولون قولا عظيما مكا كافرون او باكي كما من فنيه اباكي كما بدفو ولهذا قال تبارك وتعالى نيند كوسون يرولا علىكم مسمي هيرا كاتشكورتا لنو ما لكم كيف تحكمون علىكم منو بننكيرو شغوتي كده من منو بننكيرو شغوتي اي ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون yala hakilite awla de wa abake kam min fonna aka jate mina yirefe yala hakilite awla de wa abake ka kuma munun fo aka kuma nunun jate mina naka hakili aka yire kurusu foli mawa afala tajakkaruna aw temiri aw tetakashi amulakum o kala nawa amulakum sultanu mubin ube delila jelende be aw boloni nawa ay hujjatun ala ma taqulunahu ube aw bake kamin fom ala ka dem kola ni dem muso kola eska delela de ba bura bake kamin ko delela de ba bura fa atu bi kitabikum o kala na فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين فأتوا بكتابكم in kuntum sadiqina awa ayaka kitabun nati kitabun min bawbolo abake ka kuma munun fote ku sabate aya nati an ka yake ni cinyado ay hatu burhana la zalika la nyine munye abake kan nin kuma min fo aya dalila nati yakunu mustanidan ila kitabi munazzila min as-samai anillahi ta'ala ayaka dalilan nati dalilan min sembelembe kitabu la kitabu min jigina kabo sanfe kabo alafe annahu ittaghaja ma taqulunahu ni kitabu imbafu kaw bafu kamin ka abake kamin fo ala ya min demba bulu fa inna ma taqulunahu abake kamin fo la yumkinu sinaduhu ila aqli atishika sembe kata hakilima bal لا يجاوزه العقل بالكلية لا يجاوزه العقل بالكلية أباك كمين فو حكلي تو سوا ما يريد فيهم جامكو دليلنا سورة برو كتابو كنو حكلي يريد تي سوا ما يريد فيهم كالا دغا فيو جامكو دليلنا سورة برو كتابو لا كتابو من جينا كابو ألافي دونك ولا يا يرا كارا دوكوكا مكا كافرو باكي كما منو فو نيني كافريا كما غالون كما دليلا تو برو سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك واتوب إليك. هم بنا أقولني تفسير سورة الصافات آية كمان أنتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مننا على موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيه شبري سوية هجرية بكلاني كمناني أني بيناني أني ناني شهر الجماد الآخر من هجرة سانكولو وورنا بسونيو مغاني شغناي
miladi nasaraw ka jate ba fulani muga ani saba san kalo folo gisunyo muga ni kelenai ambe ba ko jikuruni golo fula masjid salamu kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad mananna ala Musa wa Harun alam masamin korota lendo anya fo dirisu temenula ni ala ko laqad dalla qawlahum aktsaru al-awwalin tumami ala ko makankaw ko jama temene chaman de filila ulunye jama chaman de temena mu filila makankawne ala ba ke ko jama de faram fansanye kata ayennu ka jama fo ka Ibrahim ka jama fo bi aya min kalana ala ba ki ka kuma Musa fana ka mogoka ka fo ka fili ka bonin tauhidima amma damina makankaw doroma jama chaman de fili